2026 yeah bashitongoza aba NRM so cyasigariza itwa ba National Delegates Conference kuzayo confirming umshaka garaka katuzanira forward akaba kwa no kuzana forward okay hadi ndwenda kureba kare kaze achievements za NRM specifically mu kibuga cyite cyambara umuntu warigire mbarara 10 years ago na mnunga hato twinemeya mu studio kwa kujayagaruka yahikamu nareba kishani cye kikozurwe ni bintu ki ebyo ebitwinaho twasa kuba nitusimsa umwiro ebyo kubasa kuretera mbarara yarebeka gaste twinobwire obuturukutura mu gukorana bagamba stay kabaho konga is no budget mweno shanga kirinke kintu kigumire aciwe stay hon tugeta stay from the municipality but they tell you the budget kibaya yindi so hariho bintu cyebyo ebiturukubasa kuba twine turukwesi msaha nukwe twenda kugenda ntugane atyo umushonga yitu yo mwabazi yoko ora munongo mukuru Vincent Mujuruzi kandi niyenda okusima munywani wanje Grace aba okutworeka ekishani ekyo wechitini sa president Museveni agubwa trillion zo muri kikobwa urwa National Delegates Conference nitwe tukakitunguza tukagira ngo nicyecho kandi niyenda kusima president ubutanshwaza abo kwankana kimushabiro uyigura factory hariya kwa Kaziri na mujyango yatakwesimbe 2022 na mukaga nkana aronzire baro yabanje ebihandiko nabitebekanise kumukwata tukamuto mukoti akashobora bwencha atarkwesimba amajita gatakarigire hariya hwima gakisha gakaka ahabwencha atarkwesimba citizen zoriyo no gamba tutakatungire zitakabire fre oparazai zitakatungire mbwenu enkora ekire yenyine na budget yenyine eriyo yenyine ahabwencha atarkwesimba kandi nubwo yatandika no kwereza abantu esente za partial development mode abamwete bakashikirwe hatiwe wasige ibintu wabisigarwa gatuti na agenda ngajya ntukuruno agenda your excellence baro ya nahereze twasayiningire kandi naba bakanibisha kunkurata tugenda tumkwata azo kano mutabaruza yes gaburi umushango mbweno wechtinisa president niyenda kusima yebare munongo bwatabona nekishani kandi twese no muri kiko twaza kutebekanise kintu 2022 na mukaga ntwendeza je ahabwo kwe ibintu byawo dukoze wabuze cya city emyaka 10 enyuma owahererikira hati yija nashanga mbareriye ndisho tukugira ngo namana gabanyambarira bonka ezo zona na achievements za NRM owechitini sa president Yoweri Museveni twena tugambire kigambo cha social economic transformation echo nesho ngampango munonga social economic transformation okushanga buri kintu cyona nicinduka obucyahinduka nicyongera antasya obucyahinduka omuntu naganyirwamo obucyahinduka omuntu nanaba obucyahinduka omuntu nagure ko tunungi obucyahinduka omuntu narwo munju y'ebinyasi obucyahinduka omuntu narwo mukombeka irigozi obucyahinduka twagira za kede ziri kwingana ziti nobwo eri state akatungire sente zayo konkano urebe cyane cya site cyabire 1 omu social economic transformation ukombekera abantu butari banzore benkecho kureba cyo katare kambara actually nitwe nkambara sitabi nakatare karungi munongo mu Uganda yona akari fully occupied akari wero gazetted kushanga ngo ibintu bigorozi bwahe byenyanjana biryoko kandi abantu barumu kandi barukora je munonga kandi akinese but the people operating in the market say it is congested of course the number of people abutwine na nomwanya gutwayombekireho numuki nambwe no nkashaba aba ministry nabo bariyo nbachiconsidering okutwongera katara kandi tukakombeka hariyo mu kijungu akanya mtyobora it is underway kugira ngo akatarako bakombeke hati tugira katare kazaha aka central market tugire nakanya mtyobora nako nangwa bakakatwara so they are also looking for funds kuringo bako hate cyo cyonka nkibanchorekeje kumko bwogero tubare na over congested na nakatare tkaruko mugiga akatare nako muntu orukutanda tandika mpora akirgamu yatunguka yayongeramo hatogwa karugamo akazara mbaguta akeyongeramo akazombi zimbe bya GBK hate rero nabari yabanda bari kugira bati nabakabasa kazomu katare ejo niyo shonga utukusimira w'ikitini sa president Museveni no gundri umuringo kugaruka kuta umuritwa katwigura
akakwata akatune kariya ako kunanka radio nukamanya mbaketa kanoko akako kugira ngo radio yaza on mbwe no kwiyaho ahakenje kitungu yako hatkumanya kore wahinga ekitoke nkirga kibaye kinakatari omukijungu kore wahinga cabbage hato ine cabbage nguzidibere aro otaro hati no ine nkoko nguzidibere wahino ine amahuru ngadibere hariho ine mbuzi nguzidibere hariho ine nte nguzidibere hariho ine amatengu nagatembwa nizo zugajaba no eche kintu cha social economic transformation kandi ubwo wiha musente yashomesa abana bari mu mashomero bari yo bagira bayimeka amashuma rungi hatecho oyitinisa president akikoze ejo na achievement ya man munonga ya social economic transformation kandi yagira tona nabwo abantu abatubayimarira katugarike tubongere muna hariho nabari yabandi abataka bireje mbwe nabo ndundi kwenda kwatiraho hati katubahereze sente miliyoni emwe eyo kutandikiraho ejo ne ya partial development mode hati ezje nkora ya government eri kushetyo ibi byonkana banu byoreka ngo owetinisa president naenda abantu ku rugomboro bakareba ngo bayongera antasya bakabasa kubaho bakarebekaje bakatura jo munsi bakatura jo muste yabo hato muste yitu echo twachikozere kandi abantu sente basitungire yabaye mnonga okuno owetinisa meya Robert Mugabe yataho no kukore mahanda yo kureta ebye binani ingamba enguto tuzishazirense yona wano rugaza chambo kwe yono ukashumuka zakarinjo karagara za rwa kwezo ukashumuka za kitagata ejo nemhandi kandi ejo yona nisite ejo yona nisite witwe aba south ntwebuza kashejo kan south manyani yo ejo ni south eye natandikira ko kirungi ni south kurga chambo kashumuka za tomo kagendo kaza eibar kweta karando kagendo karagara eibar kweta kabingo ejo yona emhanda tujishazire haturiyo tuzakwirukanga urwarganya kayojoro karagara mutano garuka kwata hari yarukwina mkwiroko chamba ezo nazo tukazishara hate mahanda ejo nagambe ya south nagambe ya north kurgabutaga so kagendera kimwoka za cyarwa bugando karga cyarwa bugando okaza katebe kazari 10 ejo ne mahanda ejo yo pipeline tugishazi ejo ne yashazirwa so far hituriyo ntushara kujigura ngo abantu batunge access to the city here kurga rwo muyaga yabeta katunga gagureda kugendera kimwe rwe nanka eibar kweta okaza hariya okaza champs kinyaza iroko ejo yona tugishaziriza rwa bwire nkaye uko yona tatebekaniza ejo nemha ebyo byona sente ezanje kakachebezi nesente zo kitino za president hati kutugwija kongeraho ningera nyenda mbe nagambira abantu nabajangu ezo ezimwe ne sente tukwesa eza local revenue twineneza central government nkeza road fund ezezi tukwesa mwomungu tweze zimwe ne zimwe tinkazi gamakazeza konka twine local revenue niyo mtwire numumbuza hurisho bitimwe local revenue mukoraki hati nyenda kukora public holidays ze ebireke akanswa kwenda kuboreka ibintu byanyu esente zo mushoro transparency hata ntabukire ahubwo kuba tuguzire greda nitwe twabandize grade kugura grade yone grade omusitizi nangwa na district na district teraguzire grade aharoko revenue nitwe twaguzire grade twagente zanyu omusente zo mushoro ogorwa na nyugundukwa no gugwarwa twagura grade kushare impande je inandi yo ningamba hatu turesire omusyasya nagwe grade no musyasya twareta eibar kweta kasindagize vibrorora twata humaramu nsya omusyasi ejo twajurunda hari roko revenue twagure kimotoka cyameze cyo kunyara mezi hatwakora uruguto ntuza kushara umuhanda twariga gushara turete maramu tugiteho urire tugitsindagire turete amezi banzete amezi teho maramu uruguto ndaza kuba kwatire kimwe twagaruka twakwata ba division nabo twabaye sente mbara stand no sito kugireba ama office ago gona gombekirwe nuruko revenue center nanye ndakubuza haka tukuzo mwami Grace kugira ngo iwe nketara of course that is you chose yes. By choice taro wash kujemera netara hari tara biri what is you say about them konka shobwogera ngo inebirire ahubwo ncyo takunjo tarwemo ku repairinga kandi kabari yes hari hebru kwaka kandi hari hebru ku repairinga as of now hate ebyo byona kandi hebru ku repairinga nabyo ebyo nabyo nebyaro ko revenue hate nka high street ejo yona kurigira kimwari ibiri nibyo rukugamba ibyo nibyo hano gambe ibiri hate nyamtango kwa ebyo bimwe ebyariri
abashumani mbamanya ngo nabana bitu bomu bakiba muza battery hati kuba kwiba battery tugaruka kitubere expensive by the way ahubwo kwari biyo battery bacheza kwiba battery tugaruka twata esente za kubensita he bitare bindi bisya hati tugaruka tuza ku replacing battery actually na kurgankari ibiri kwizira kimwa ebinji battery zenyingi bakaziba kandi abazibire tibararigire think teka ngo bakarwo mu iguru bakekwa barigera hamba mbwenu hati twine mu cyarengejo so mbwenu ruko revenue yani ekuzire twayombeke birasi nyamcyobora twayombeka katojo classroom zingayi twayombeka amajuga bashomesa ebyo byona omu area public holiday yebiro bibiri yendanye tabantu ntihebera ngo nimza gutana ama TV na ama radio ngo abantu bagume bije batereza gureda zabo ebishani abuka n'umushorogo ateze cyane biza TikTok TikTok arebo umushorogo no this is very serious because ochire kuba proud of your tax. You must be proud of your tax. I have paid my tax. This is the result. Okay. Thank you so much, Omkurmeya. Omwami Grace. Otwiraho murumbarara. Nko munyambara. You are a senior citizen. Wajire bokwe kuhinduka. Atogo no mwebembezi. Na katugana. No no mwebembezi. No mwebembezi kandi no mutuze mwebyo byona biri. Are you proud of the rate at which Mbarara is changing? Because hindukire namazima, that is a fact. Konka notegade ngo ehindukire nko kwebesheme kuhinduka omyaka erabino webere mnonga kandi na meya nawe ya accountability amena bakutureba real mbar oyireho kugira ngo bakatohereza state bakagire sente zo kugenda na state konka mbarra na hati no boko borho reba ngo itawe nitungukire mbenyine banywano banje baraga Kampala babe bamazire nko mwaka batakwija hakuba ambanya kutwara bamu muhine babe mbaronda baje kunkashimbarra ngo kiriyone abantu kiriyone je no arona bargeranda recently bamara Kampala biro baje nkabazo mu cyaro hatwibize barabiro kunosi of course wabandi zo tunyamitangano za South okweyo South mbwenu teri nkanosi meya no chimani no se nkuto no South niyo wanje of course niyo makaganje gari nayo nijakura no kubashire baje nkashataka na itakampa akwe nguto za kurninsi ya nunji baje ngumbara na itakampa atoze ariko kana na nekindi bakaba tugira ngo nabwe wano naba wabanza hamwe mwini cyubuni tishime kutungana abo kubana bwe no nabo rukushumura kwija kwikapo so mbwenu no se nubwo rabe ineguto nungi is the face nayo ke hati freezer yo negenda neza kurgabona yo South and Wakayo konka tristing ko kuyanagambo buguto bubundo bwa community at least roreo bur motorebo abantu nibatambura no bagenda mbatware bakutwara so real mbarra yo nehinduka kandi na n'ikindi cyo kuyintu no kusimo president na cabinet na parliament ikintu cyo kugira ngo regardless of kugira ngo sente tebakazi rest kwingana na konke ikintu cyo kugira ngo mbarra bagihindura site cyo cyonka kine iki cyahindura hari mbara emiteka tekere abantu entasya abantu babiri bino butakano bana abantu babiri bino butaka burya akabeyi kafirafire hati takarya mbarra no rugura abantu baguriza kantu kati bagenda bagura za famu baguza kantu kati acho kake ahabwa iki kimwe cyonka kugira ngo mbarra hatene city so hate cyo kiresera abantu baganyirwamo n'abantu ko yongera mu kwija kugira batekamo ku investing abo kugira ngo hateri yo ne kurakurana abantu noreba influx y'abantu bareta za industries bareta factory bareta ubuntu mbe yongera mbarra hati kuba nogenda wahikariya kuroka ukareba za bondi ze motoka katashanga Kampala hati nuruga hano za hariyo umbondi no yahe motoka nsya kwetanga kuza Kampala baje kutera henamba no za ruguto no tambara so hati byona riyare mbarra eriyo ne hinduka kandi cyo biye no rebera abantu na mnongito okagera president nentekateka yenda government ye kugira ngo mushije abacuru very much abo kubantwenda is development siziri yuno zija zugumize abo ko abantu bombagera ngo change konka tuwamanya no changing no muzankai aba Libya bakandi batekateka ngo Gaddafi bundi kuba kuyakurgaho
Libya ikagira kuyayongera amani ukurikirira konka hati nka Gaddafi yazokerizo abaribiya mbwenu bakamwakize mukoni nobwe ku Sudani y'amatemba nubuza ko baza Sudani zombe nangwa wareba abashaba kabahereza bwa president bwabo ihanga ryabo konka ihanga ryabo warebe biriyo ruyare nindikateka ngo haza kukorera abantu baza bishop sinjendo baburya bishop bataburya hata umuntu ukora bene urugaha ni nkazaka ahinkuza kazo ngaguze ente zanje nkiza kuzuguza nkakwate sente zanje nkazito mu moto kankavuga nkazireta mbarra ninga cyenda kazibanki injira kazo abo ko tine banki itariyo zo za banki ziri hati ekinte cyo wayenda kuwizidura ngesente tibyakiriye bibyo kugira ngo ngumanya hati na sande bakingire ngo hati ngo tayina hori hakasente uchuguzo muntu atkandi nizihe banka no manyeje kacinga rwa gatanu hati utegerezo rwo kubanza obane sande uburya kitanda nuko atakasumu kawe uwizidura ngo banka yawe ugenduza gukora ibyo ukora hati abantu nibenda ki rizoba president yanavuga n'abahinji b'amajyane na naba ku processing amwena amajyana ubushenyi yariyo nateka ho naka Western Minister Honorable Musasizi yana harpoti yo kugira ngo emyaka ebire y'iparish development modo ya mara ehira kucendeza ubworo kurugaha bucweka shatu na mwenda hata baryari gashatu na bushatu in 2 years akwenda koreka ngo parish development modo eshemirire kugumizamo abo ko neza gukora cyangwa kugira ngo abantu bona bare kukorenda bakora ibintu birimo akasenti abantu bagira icyo batunga yana yiruka umukazi wo kwempa ho bunuru yatunje ngwe abuhunu hati umukazi aryaho yagura nembuzi hati ariyo nako yaruka no mucoroku ngo magarage myaka yayine yo nakata katunga gakakadeke sente kunka government yeje umuntu muhira kwata kakada kakabari mbumburi ati echo chonka ati noreba aba umuntu utakwenda kufa mutwe nyoni ndeba ngo program wareba program za Museveni zona president ziyatuletire zona sikazirizo kwijya ngo abantu bargomboro konka abantu abamwe abizukushikira bazimizimaniki zibura kwika abantu konka mwe hatu noreno bazikuletera muzuri ziyaga akasumu kawe yaba nakasumu kawe ninga na account yawe pa kakadika ubakakutera abakako bakarabizo muri nyosha ngo watunga atanu shanga zabura konka hata kakadika we nakagenda cha hati kuko utakwenda kufamutum riyari abantu abako hariho umuntu w'umusomo uri kutunga imitwaro 20 nka capital akadevelopingira kuri ga mitwaro 20 akaragamo uwo mugashombisho bishatu bakwaka kadi kuko bawoine akantu kake ko nanka woino mudara go butura hati tukongera ho gwakabaragara bushaho kongera ho intasiyate no butakanyisa ni utokubaho na naba family yawe bakabaho rero ihanga ubusinge bwabucuruho ukagumiza mu katunguka okay yabare mnongo mwami muhirwe Grace Cyankoko kangaruko wame meya hati ekintu ejo kitwire mu mwintoro musya and of course emyaka atayi wamara mune ko experience yo kujota hati ubuntu natandika ngabanduza ndya myenda kuzaha ko kuba nureba emyaka eje 5 yo noza kwata nureba mbarejo kuza kujisyankai oyorecherire ki ebyo byo kujiroti the time I live I will be the happiest person because I will have achieved ABCD mbarra notegateka ndiyo nikubuze kibuzo cyo misho nonda kwiza kugisigira cyo binte biri kusiganwa yesima ko ariho cyo kubanza hati site yitwa aho yakorera ngo rwirimo hati kindu kufanacho tukashanga etawe no gukurana ingamba impande je yitukushara tukashanga etawe neji impande imwe ekasisikara kare munonga abantu bakombeka bayombeka no mu bizavu bayombeka nankahi nambwe ni jobe no raturiyo nturwana aha abwa miziga kagera agarupur gakagere ninjango mukari urutaro rwabere urwagiriwe actually kuno jango mutugwanje ukagura umugufu guro kinjire eji project keta kubasa kubaho because it was fought ekaza mwetaro ya zam politics zana muzimanyuru wanju amezi president yaga tushakira yagi yakagere
yagareta gaza bibunya abisengero tubatera nduru ubwo kubanza kamurari ubwo akaciruho ninjani mu ishukuru taro rwanje na kamurari arikujya tumukutwara mizi mbarira ago kuba kacebezi akareka abantu bitorwizi mbwena mizi ganje tumuragatwari nafana kamurari amezi gije gahika kugahika bibunya hata politics zirrokoroko zirya tumuri kutimba rguto because the executive director akatugambira ngo taro component ya compensation abantu bakombe ko mu rguto umuhanda mu reserve bayombekere mu bishu bahango zakanye nabi harweki amazing tugenda president yagaresire gashikire bibunya hati ba engineer baresire design zo kujangu nitubasa gukora amazing tugakore umukareji we umurubajwe rw'uruguto batimbe kandi akukitari kubasika amazing bagarabya hansi yo rguto gagumiza mugarabo batagiye kurwata kucakira hango apana ngure kare nayeta abantu nabeta nayeta stakeholders babita mu politics nyinja nashitamana speaker nashitamana kanso yanje nabagira ngo abahine kibaro echo kututerana na president ngo bagire ngo kanso niyeremise project ya miss twastandinga farm twayanga twajangwa town kraka na what amizi gajene nko kwa abantu abo bagamba ahabwo kuba bakahereza examples eyahandi ikintu icyo cyabe cyarakoze mbwene echo amizi garaba what gijaga hati ninjori beno reba nano rukuza kabarura ibintu batimba hansi pipes zarabira hansi uko ninkakaru batsanso nibatimba garabayo nakatete iba bintu batere nduru akariyo politics za amizi garaba we are doing well twaba twiremwe mitumefiri so ekigenderwa cyanje kinani ingamba hati ahabwenchi turukuza kushare imhanda nkabanza nkabajya ntumugarekeyo mugendeshe cyamanero C1 shitamana timu yawe na physical planner aho katwine physical planners abarnad vision na naba surveyor baryama division north and south mwiruko mushume murebe umuhanda guturukuza kushara nuguza kuba nugumatchinga na standard y'uruguto yes kanshimwe hata handi aho ebicweke bimwe akuturkwe na ntuje tuziconnecting tumugenda nayo mukakora kare abantu mukahareba mukahamapinga abantu bakacimanya ngwaho hakekwa na haraba because hatogo no musave boku bari kwemerera ya leta kabare kabo kabasaveya abantu abo buri kureba mbene ikigambira kanso yanjye akakabyara ho haza kuraba urguto chairman urguto ndazakuraba muzakuraba wananka producer urundi yibare ndriyo yagenda rtyo no bahaka bahatagize iki utakahigwiri abantu batina ngure nibare ryo rguto nuko bargamba nibare ryo rguto utameko mu rguto utahaguzorwa no rguto so ekigenderwa cyanje hati amani gone nyenda gata ashonga ya physical planning planning aje imhanda nico beno rebera twine problem yo kurga harima kanisingi wanoza fikita bwana tarurguto taruka connection note kwa kwetorora ajipo note kwa kwetorora muziki tugwa ikra kandi akabe hari utanda tuti by the way turku joining hati nkastiz nka guru tene kakwate ni twakaba kaji planning akare hati nkasite nkajinje nkambari zozi ine mhanda yazo ekona ka kumeta oni ya kumbi yes kuma actually ahubwo kuba bakaji planning nambwenu neta unendije indi kurebe inagire mukareba tubakajombekere eri kuza kuba etown yamane bageta burisa ahubwo ko burisa hamwe na nakasongora site hakati bakombekere konka ba planning imhanda hati mbwenu kumangogo no muhanda na hano za kombeka amajwa kushagata note kwa kombeka naga hati echo kikaba kitwikiwano gambe cyanosi na bypass hati bypass nyo awe wajoti twaba south nyewe nkamanya ngo south izo twakwerwa nyewe level yanje kugwerwa kabwe nyewe level yanje nkashanga etakama kingire na level ya bypass aho kombe kenju yamategura kombe kenju yakanye nabiri kombe kamajoga ya nko gunogareba bagayisha hati nyona yitwa naza kitagata kibaya yanje na ifimfirika yitwa tukine enkore yitweriya urutoke riye yitweje twinurutoke ro kogani twe turukubi entungukaneza kutushangaye so hati ekindi kwenda kutaho amani munonga nekigambo cha physical planning kandi tukine problem
abwo kuba no turent planning and planning ro mataka gabantu bo kwatira tuzomuka mu rokache then tutandikiraho henyini program nenshonga izoba turi active twinemeya hanuya abo kibuge cyambarara ste twine no mwami Grace Miro cyangwa ko turi tuganira ahante bekanisa na mwa bintu ebikozwe mu mbarara echani ekibikuhereza katugaricaho naho Miss Uganda Presentation Night live on Makurachika. 25 stunning finalists from different regions of Uganda begin their quest at boot camp. Who will be the next Miss Uganda? Don't miss music performances from VP Band, Unknown and Tres Melon. Watch the show live from Sheraton Hotel this Friday, starting at 6 p.m. on Makurachika, only on Star Times. Miss Uganda 2025, True Ugandan Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richa Hand Uganda, Chira Motors, Malesido Industrial Park, and the lead sponsors, TNL Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Otaferwa kuganyirwa omurutayayo urwa amuda urwo mwako go mparishi za Nyamitanga na Kibona ibirabiri na mwenda okwishyashya tunakimwe byo kwa munanoku ibirabiri na mwenda nije kubaho okubangurwa okwehigikire ahabumwe ebyendasya entunguka ebyo mutima nebindi ari parishi zombi okutandika shayishatu zakasheshe utaburaho ibiruma 30 abajenyi bitaba amuda nibija kutobuhereza bwe by'amagara ahabwabusha ahabwe ndwara zona ahishomero erya Mary Hill ari Nyamitanga ubwa hati hari okushemeza ahabwabusha ari Divine Mercy Hospital abeminwa yabo yarirwe ekirwire cleft palate no kuhendera na mise nkuru ahasande ibirasha tunakimwe ahakereziye nkuru Nyamitanga ebemirwe His Grace Lambert bino mugisha Chaine zakasheshe nuyetwa okwejumbira omuruzindukoru orwe byafayo bishagikirwe TV West na Radio West. Wekoza momo no winamani go kutunga ibanje juba hatari okuteganisibwa abasimu yawe imata star imwe mukagitano star itano hashi okurondaho ahamiringe tagemwe nemwe eyo kwehora obase kwehora kasente wona iwakendera kandi sente zako holiyo no shashibanja no basa koniserezaho uri kuza momo advance ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho. twagaruka ngo twakumanyise program nenshonga yizobe yeri izoba zaturiye ntugamba aha service delivery ohereza bikozwe mu rumbara na kibuga cyite kituriye nturiye meore no shobora yes nankiriya issue ya physical planning okutukubasa kuplaningira site yitu tukamanya ndukugira ngo nabwe tukubasa kuplaninga twenka government katuteraho cyo kugira ngo twatanisena n'abantu private people umuntu yabayine ko mwanya gwe hato noreba nk'imotoka nka taxi park na bus park hato kuturi emotoka bus park ekeriye kuzamu emotoka zabe ziriburiya konkati n'imotoka zinga hezitwina yisi zajya mu zona zaza mu zona tize kubasa kwikama za base zabe zirumu buriya ubwa za UTC na ziriya hati za basi twajya ngo utagusi yonka esibe zirwaho na global hata abandi tine nabo barakwaza nazo zonka tuzukwikama so now tugira ngo private
people hati nabo ko barkwije twatanisa nabo nkakanso abwo kubiteka ndikiriza ngo tugende turebe kibari kuzakora icyo kugasira abantu then tubase kwatanisa nabo private public partnership twatanise nabo turebe ko twakwasa kutungura town nico nambwe n'wabenorebera tukine umushija rari yakora n'urya tukari turiyo ariho bimwe ebitwabentwenda ngo atebekanise atom umburyo turi kugira ngo town hati ubwire bwahika yabitaho yatebekanisa shari imihanda azemwa mizaza mwashanyarazi toilets n'ibindi hata abantu abarikora welding abarikora ki abembaho twara tugende hati tubene tumanya ngo abantu abo bari mu cekecyo no manya ngo nikikora it is possible ahubwo kuba hati ningira ngo Grace wanu ndo mushenyi murungi no guyanka nyihanga hati orukwenda embaho nkakireba Kigali na Kigali nababikora ibintu ebyumanya ngo umwanya wo guno jakuza ino shanga yeki umwanya wo guno jakuza ino shanga yeki hati tutungire problem ngo mukatareke kijungo rwa mukaga norundaho kuraba habura to kubasa kuzibira abantu kababinga to kuzibinga katari utinakiya kuwakiha wakatanka hati nice turukwendera abantu abagiga mujuru skoro inita karyawe ryo mucikekecho turereke twicerzane niwe abantu planning jakatare kitu abantu bazimu hateje yona ni planninga y'abantu okutuba kubasa kuturamo then rastere maybe turukwenda akaninde neshazi yonzije yes true mukuru Grace hat president ekimwe umushongezi imbeni ningira ngo yaruga atesimbire 2026 tumukwate tumuto mukoti konko benoje kuba wenka nyoni mukwa mbe kandi baruyati baruho nyine baruya abantu babe bandye nyuma tumutwara umukoti atushobora bwenci yatunaga umuhanda atatusya hari eshongemwe yimbeni nyenda hati mujurizi twine universities nyinjo mu Roma every year abana baguraduating universities na institutions zimwe nebindi master mayankai BSU St Joseph's University nezindi kuko kuzimanya UMI mubzi nezindi abana bitu konko baguraduating emerumu hato mukanso abunashangireho bakiru yataka file to kumuru repressing bakiru yataka kize myaka ngo yarweta yaringa turi kumuru repressing aryaho mpaka permanent and pension aryaho so hata abana kuba ari kurugayo ushanga twatunga challenge abamwe nubwo kureni batere ndura amahanda ubumwe babatine cyokora nambwe nkaboda industry na yetu ya mbere ukwatira y'abantu hamwe na nabandi ati ekindi kwenda na hati yes ekindi kushaba kandi ekindi kwenda mukakimugambira namujya ngo twindita karikakera rikakera itakagitu yes nkaster hango hafu ranch irikakera nitakagitu itakeryo nkamugira ngo ntubasa kurihindura babene mwe batekibira twatekibira cya kwantenge hariya ahwa tucijeho tufurre tutware kakera nkakimugambira rero hariya atwombekera industrial park nkagereba mbare ntazamwe abantu bari kwingana nko mutwaro nari umutwaro bakorom mwe nabo kubaku abana banje kubaronderaho kuza nyoni mba natera thank you so much that was a very nice proposal yes. It was one of the nane chai chenyonyi agwo kwa state yitu yakura echai chenyonyi twende chai chenyonyi kiri improved kashikani yangu twine nyachara mati kiri nakati kiri improved nagwa hwenyonyi zinga hati nchende cyo supplementing kabari Boeing 707 kaza omukuru Grace tugenda twene numpurani njana za Boeing manyambare kuzirene city my engine en route Congo en route to Rwanda en route to Tanzania so we need yes this is a regional regional city hub turukugera ntendera your last remarks akireki tukayone gatwashora webare munonga mbenu ekikure cyamani yenda ko kusimame yo kuja because hati etawuni ekikwetaga cyamani no kugira ngo ebyo bicweka byetawuni ryo neza kureba ngo ba planninga kare abantu tubafa kuguza uproti bwamanya bwa tanari yabiri manya tanari yashatu kugira ngo kibase tawuni hatoko amu outskirts heguza kugira ngo habe properly planned then kunu ya condition no bwera nake konka umuntu kora shohoro mutawuni
kumungu tezire plan ushuhoriji so mwe nitekateka ngo echo kasoka rashite mamani ni kiza kuba kirye kintu cyukuru kirabase kutuyamba kandi nitekateka ngo turonzere ba frag bearers kandi abikutekateka ngo naka ni NRM tuteko kumeka ngashwa ngo abantu bakwasiriza faraga zabo barabamo ngweni nyonka biri nitekateka ngo date waza kuzomu National Delegates Conference hati batukorire za citizens nyonka benyine proposal yo kugira ngo umwanya gwo kushanga ngo ibintu byone bitongoreze ministries byone bir congested mu Kampala urukwende kintu cyona naragarwa naragaguru naraga soro wena naza Kampala Ministry of Education mwene bakwataka ministries nkibiri bakazireta mbara. That is our prayer. Bakakwata ministries ezindi bakazitwara kurya football pro baka hati infrastructure ya Kampala tekachendera hazana kunu ya ni 20 kabuminga hati washa turya bahingi n'abarisa mwene walitanga ministry ya agriculture ukagita yono kagirita nko kujumanya ekashandara fisheries ekaguma kuriya ibyenyaje ndure ku Victoria ibyo byayinda bigombe ibyo byetaga kuko wareta ibyo byinji no burisa ukabisimba mbarariya re tukureba ngo kikayongera regional city yitamani abantu bo mwanya go kugera bakaraga Kongo bakashikira haba kwende by'ubuhingi bakaraga Tanzania bakaraga Rwanda bakahikaha ukazuka shanga ngo buzuma twakurira kimwe na nabana bitu bafana nemirumo na namataka gite be ya baza mu mirundi gana ukashanga ngo really twakura kurana twabaje burungu. Thank you so much. Umukuru me yagira akagambo kamakuba akagambo kamwe ni yenda kubasima Vision Group no kubatabarisi actually aba Radio City ekinire kirigiremu emyaka 25 amyaka 25 itushyize abuka nkagitandika kandi no gumana mu nyetanki bito yumba atandikira mu mwaka ugo kubanza ko nkakashanga batandikira amezi nkangayi kagitandika so mbwene niyenda kubatabarisi ebyo kandi no kusima Vision Group kugumiza mu ekintu kitu mukine kandi no kugarika kugira ngo kutabarisi yo kitinesa president abwo kubanka muno nyuka nkamunominating amanyum storm niye nabe number 1 mu district y'Ibyambara kamutera ho mukono ntiro ko kintu twatejje hati no garuka kwereza proje yanjye abwo kuba ibirabe nabishatu twino mukoro muhango ari Nyamtanga Diocese bwo kujweka abasosorodoti kandi hamwe na n'abananka badikoni konkwa nitwisha kuba turyo mu National Delegates Conference mu neki mbwene ninjya kuferwa mukorogo konka nkabe nimbande nimwe abari kujwara nimbendeza ebirungi nimbendeza kujwaraje kandi abantu banje bambarira set of course akagambo kamweru no kugira ngo ebendera egumize mwetari gumene yaka aba bari kwisha niberusya babe barekere tumarire kintu kite 2023 nagumwe n'umukasheshe nabwe kumurarebe tugarike tucyongeremo rero tugumize mutu. Okay, thank you so much. Abashaba bine proposals wazura very nice proposals kwa rocketing emyanya yo kutaha ibintu binji aba stage konga kintu cyanje kinagamba wakimanye nakaruru kugira ngo bampereza karuru 2026 nacetegereza nikako mbwene bampa karuru ngumize muje bendere gumize muje 2026. Yes, the message is clear. Umshana jangwe bendere yakwise agume nayo. That's it. Nyenda kusima mnongo muhirwe Grace cyanko ko abo kwija no kuba nitoma abaziyo nyenda kusima ushtinsa meya Robert Kachewez kwija kuba na nima abantu batureba nimwe nitubasima bugumana mutaya isa. Thank you. No kutwa makuru marungi kare mwebare abantu batureba aba kuratira program eje kurugasha hemwe mwebare mnonga gumanitwe TVS negumiza mukwereza twagarukira ha kwijana gacenshwire murare kurubye. Amen. Bye. Enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashirira hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress.